ole assembly house a hian patling le patling thin rim tak taka mai sen in muwa thu in chu ne hanin hel bap bap te kan lo mu to thina a mu no mina ngai no matin en po man la ka ti a tun tu mai ro chon chu tiang lam ni lo deu ai fiam thu le tlem lim om lam le kan politician tena tongkam maksak tak tak an man na te kan en tlanga he thil hi i kan ro rela sang house te ti borban na lam ni lovin tu te mo tiang do lekin i for entertainment ani ber chu tiang atan akaron chop cho chu ni kan en tlang don ani na yan tura budgeta da ani te hi alom hle mai pu chairman pu speaker leili hi adi thei thi long emponi se pu speaker hun hi dik taka man kan tum teng soi tur ka nga in soi chak ka nga trong lam hi ke ka har sat dewa emponi se khang kha ka soi thei ni se la PCCM black toppinga minti sak thei chuan kan lom ngotang ti kha kan soi le dua pu chairman kan bial ni lo chunga khan ka cheng rei lu to khonga in tlem te minti sak le lo ro o pu speaker amak phino pi chairman kalome soi thiam a fu zai tamai pi chairman kalome wena an minister som tak tak pathum te pi chairperson lam thia mahar ve phokan voi khatna an soyang khana voi khatna nia mai chia hetianga hausa e speaker thlenga to hi chu wangjon han lam dik te po har ning pura bar moi pon pi chairperson na ran ti pi chairman ti turan mi khao pi chairman kalome ti chung chung ngai do na pi chairman kalome ivenia hian pi chairman kalome kuna khian ebil khatira zoram pum pawalai khom pui kan thleng dona kimi ma khian enge motal chu an minister hian min ti saksela tui hi pawalai khom pui chu aturu dona nia in thok chuak top mai hin nia van tlang fu herang mai nan lam mu mai dona nia chu tui hi miang thar kan mamu ani khongai takin mi ngai poi mo sakse suwa so khan ma sa pa ka jong kan du tho deuh boka an kel sa kan na bel de lama kal chuak do nga kan han ngai kan han soi te ka an la chuak silawa thil hi soi sual le soi fu lo hioma noi thum han ti ngot ang chi te po kan fia party president atang ka chol tong he han ti te po an ni le maya alo rem chang le lo an yang mun phiang deuh bok hi ni rem chang le lo hi aom thin ani te po pa pakhat in motor alei thara I motor chawa thar si lo ve antia motor thar ka le ka tile nem ka le thar ka tile so wang chuan boundary hi committee hi kan din thar an lo a thar kan din ani ne helai hen isoyan kha ko ha ta ka thua ne kabulo mi he dinga du to ko hen soi bok sia alo ha ka mu thi chua ka han men de yani ne house su ngai te ka han share vere wa ka ri bok sia ne kun to te soi no kun cha ni han pe ne soi yang lal mu kho yang de men kan lo hoi ve wak wak ma thu ma chuan seson ma sabera khan ka seson biang in traditional dress in ka in chei siang ka tia voin hi kapuan ventur ka thei hil tlat ma ma ro chu hi mi zo tle ma kan chang kan khet nuwa ke kor hak la chang kan khian nuwa kan traditional dress hi Ito ni to lo re speaker sia tilanga di point of clarification ni to pel dai to pu deputy speaker MSSB hi ya triple han ti hianin kan lo zade utte pon yang e MSSB hi president
nominated by the Brunswick president nominated by an trong le mai long trai west MLA pungun len chunga na ron soyang khan kan nei chun ve te kan hai del te han nei sin te chu tun ma phiam thuan soyang deuin tha la kho phalawan te fura kho pe lan ti le chu te ang deu mai chuan ni thina wangin pui tham deu lek kan honorable minister PWD sang tu na ka job el nasu women empowerment soyanin mi pa in anning thin tiang deu khan asaya wena khan in Mizoram rural la sam ber khamei sina kai soi nin ka sia ning lo sek wen na ka chu mei che thun hua ya mi pa te anom khamo ani lom ni tin tun mai mei sina kai soi fo lo ka sia avoi khatna ni mo avoi khatna ni mo voin chu bung thar kam kai ni lo bong khop mai ani mo ole a lai zong in lo ngai thatai la nin na kan siam to house hi chonin third person in speaker kan sangin member te na just sam mo ti hi kan soi china khan ni chin khan un yam lo sanin chim lam po kan la jo fa bai yo ti kha kan ngai tha đi là chứ trả lỗi mà đi xe nên mẹ rồi đó là sáng là khanin rồi bây ta sẽ cái ta về đi à bắt gặp là khanin cái chỉ đâu hầu lại tôi đây mang tăng tới các tin anh nhé cái lệ cái deputy speaker giống tắc tên nghìn nó cần đâu ạ vậy chứ vậy kan panel of chair mình cái số ở nít dây mà speaker với na kan floor là mà thằng nó chuột lất bài chè chú cần xây mấy cái lồng panel of chairman mình cái số á nịp dây mà panel of chairman here in mình cái số hem te se dikta ka address kan cha kan ni tiania chú ấy panel of chairman hi kan nem chok to mai thenia in ron tlang thini la chu chon ma so nang asna sem te ka zo ruling lamin sa paten kan semangen ti deu ni ren ba semani pon anha tal khan he zo ram hi den sulak sila ma son ta ni la bo the area development ani ang takin area mi ten anha te poi thok vero se na chedeu de kon tho saka ai ron tlang din khu ta Congress Party na tun trama jon an nomination ne pungin in chung hi a tha ka ti tho lok ka ti atu soi te ya bil te hi ngai sak ka ti ya ale pe ka poi chancellor nei doning ka sia ka tan riau ni ma tuition tlang kan thing sia che hei bo sela fiam tu thiam te kan mamonia he tianga chuan hei tu trong he post speaker kan la ti sual tlem zo ka pu chairman han ti thin kha kan noi hak hak ha tra ma sa chuan pu chairman mai ti leinem all al pa ten ti ni la do cham te bo kan no mani olal pa ka tu ti ko Aizol West 1 Bill 2 MNF zo than thlung aning re pu zo than thlung han ting ka sia chu vain olal pa khat ti zo in ka sia khati nai khane bing bi lai le te pon ma na khanin chu tiang chu ania tin thil chiar sual te po hi aom thina lai chau hian kan chiar sual ani lawa biak ina te hian chiar sual thina kan ko ran ka ti ve to mai zar kot ko ran a hian kan upa doctorate degree lai nei ngat aming zo soi em lowanga ngoi te kan in puang teang nimina le kingen ko naktu so nu tin chung nei ka soi tlat mai nia ka di buang nge kan lo so nu ati ang mango kan ti chin se a ke tipping khom puya chera
zipper kha zip lo sia chairman khan chuan zip lo ve ti kha le kha themin an han pe a lo thowa le zai pol kan ko to nga an la sak tur chu zip love din han ti ha khang ta kha thi long fo hian ni a chu wang chuanin ti sual lovin tu ma kanom thei lo bia te mi teng te pok hian soidan chuan Aurora Health Director mi ani lion pek to khan yo me 15 MA vel ni khazo la pu da mi chon man bia la khazo la mi phei ke chu a eng ma hi fia lawa a fia meu chon an thi man zel ni ti chu pia ngam te chu kan dam do in phian ya alan fia meu chon an thi de usian tia chu tiang ka chu ngai poi mo angai bia win ka khia hey kabial chu a khian bum tlang a khian PHC om vese kan du khop mai khi tu yom riu mai kan policy kan department te chu wang chuanin nge cho kan cha thale mai don mi kalau tum ve to mai nga poi kan tiam du to ka sai phal chuan ale sai tur atam le maya Achetani speaker kami polisi meter tak ania hang teka governor spisa kan lang ngai sala suan du tu sam turania alomam turania susu ang ponisala polisi kal zela suan hang teka sumin du sak ngai tura hey kal pungtar sorkar ni nang kan min tel ve ngai tura kangayani susu tak mai sala me sei deu ni pon khongai takin PWD minister kha min lo chin chia saksela thatakin voina min chanvek thelo pon ziakin min pese ti kha karon ngen ma sani in kha khai lo in zo tum phot mai la pakhan na pu speaker saski 2023 to 24 hi laps thayani em panina ani chuan sarkar hian lapse poi atm pathumna saski lon pung omlo kumsom nga nuaru tur hi tuntum mizoram sarkar hian tha ati ve em palina ena saski sum manga na tho tur dan ang thapaten dar chua contractor than fel vector LOA letter of acceptance pek vector agreement sign to work proceed turati vector contractor te hi ten var bala la thok lo tura an sil thini sarkar in ahriat puyem ten contractor then khat na agreement amount an nei zong var ba thok vek lo tur an hriat tir le tho tur tho phalbi an tender chungami an hril hi sarkar ti tirani em ani chuan PWD te hi ziakin sarkar in instruction apm sina achunga zona khi adika verbal instruction chua in pek ani chuan sarkar hian te rule kozen tir angin in ti tirem ni dina contractor te hian na tho tlai oblique thailo chana hindrance te puta se extension of time an pek nge angai don sia in lo khap le mayangem pangana ena kumin sang ni som ni pathum som ni palia saskia sum lo lu to hi uc sanction tu ten he na pek vek man in tumem pangana bina tuna contractor than to te hian an na hi thokzo tho an tum melina langsia tuna sum hi alap spal ani point sarkar in arul tho angai don sia saski sum local le tura tangin in rul don emni sina pangana sina pu speaker saski fan sanction hi state implementing agency ne na sarkar hian azom thungin a release em chin chiang lai na om to lo pu speaker pangana dina zobel na hi guideline hi sarkar hian zomin in pia em pangana ina pu speaker contractor 3% supplementary agreement sign to vio lo mo zia ka apek lo pe chuan hi adikem tan to khriat sen ton pu speaker kha dan lo ka ti ni chuan adan min ko chho sakhram ro pangana f na pu speaker bill of quantity BOQ te department in reconstruction thatle mek ne soi hi adikem parukna
sarkar hian interest deposit certificate le utilization certificate hi tun kum sang ni som ni pathum ni li hian pek tlak vek man atumem pasarina ena niruk thakwa sang ni som ni pathuma saski fan first installment yang kan chin chuan zo pakhata 46254.9793 lakhs sanction to hi ni som thum pakhat sang ni som ni palia manzo turati ania manzo ani theyangem manzo man ani nilota sela engtin nge mizoram sarkar in malaka tum bina atom na ber pu speaker o atom na ber dot tu ni e pu speaker bina saski guidelines hian tu na sum hi manzo ani lo chuan second installment le 2024-25 fan tour ati boy thei ni in atar langem ti khani sela top na bera pu speaker kan chief minister hian ZPM sarkar huna chuan PWD quality control division hi CMO wa kan ate chang ati china hai hi ate ani to em so yang kan assembly session hi ai in te chuan in kan hringa zo na hanin chan le ngarang chi te hi ai en tu tan chang ni lo amuna thu tan pokena boring theya chu wang chuan han fiam thu deu zeu te le hanin hial deu bam te hi angai na ma mu na mani chu wang chuan hetiang hi amuni chen karon da chole zel don ni emponi se tun tu matan chuan du to le phatang